क्या बात है भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? Hello guys, welcome back my new video. So ini normal mengenai ang kini pajak susgeto ke arah tukunai. Normal ang orang ni look mengenai naik ni cesak blog no ke kali biskot saya sung garek tiga thang sinai. Tabu ang ro tukunai naik tu ni ro. Maki tu bang. Agak tu nang go. Ha, aku di hotel. Naik deh busuk. Jadi amo abang tolawo tung angro kota gengke kalai gengke bahayang nai reaction rak semangla pura pesan hai gengke phade tabo narang na ang ora kita thang phunung nai bailo nai de orni nazara busu sera au betla limio amo betla thugo hai se saila pura sak soge phu ang kini first time hamani ora himte tung te sera ona phaicho bakya mo gengke round pura sera abun silabte sera naro ane kulu nukun makna busu sera tabo ang or thang naro phunung nai te kisa tukui phunung nai nai tuni naro ang tini tam khaino naro please ano pura paita potonto ani bidono nai di kisa phone skip ta khadi asono kok phadi bisi kok sewa jung direct o location thalai nai Afrika ang nugu tong malia betul look nuga on bagai mak khosaka just ekta duitang ha onare ko mak khosaka ang tau khosana nai tu ni jesa ani blog no A few minutes later. hambai naro video no nai tu mana bagai belai khano